Byari byamubwira urumva. Nabyumvise. Ibyo nta kibazo gifite. Abe na gito. Urabona ko turi mu kwezi k'urukundo. Yego, turi mu kwezi k'urukundo kabisa. Ubwo mumaranye n'igihe birenze n'ukwezi. Mukunzi. Aho kuri no Saint Valentin. Nashoboye. Ntabwo ahora gushobora. Imana nzamuhereza niyo yanshaka. Imana akoze ibintu Imana gushobora. Niyo mpamvu rega mana huye nawe. Wowe uzamukubita ururabyo. Oya indabo yazivukiyemo. Iwabo se n'umushoramari yakuze areba indabo. Indabo n'utuntu. Ni ibinamenyere. Reka nkwereke. Uzamuha umunyu. Umunyu ukenewe. Umunyu iwabo. Ibiryo byose bijya mu munyu. Iwabo stoke y'imyunyu barangura imyunyu nka senkana. Ndumva ari umuntu w'umubakire. None se afite imodoka se basi uzamuha nk'ipine. Ipine rirahenda mu mwaka. Kandi none ku rukundo. Apu. Turi mu kwezi k'urukundo. Iyo bambwira rero ibintu biroroshye. Ni ukuvuga wowe icyo uri bukore urajya ku cyicaro cya MTN. Ku cyicaro cya MTN kikwegereye. Bahazanye impano. Wowe ikintu uri bukore ni iki ngiki. Uragenda ugure smartphone. Uragura smartphone barakongeza MTN wifi. Baguye n'agatelefone gato. Ibyo byose nzayimuhereza. Inama ntabwo ari ubusa. Smartphone ni agatelefone gato n'akanjye wifi ni yawe. Tugende noneho. Byari cyo kwemerera. Ndiba no